Reka nongere ngo ikaze nshuti mukunzi wa Rwanda Media, nkomeje gushimira mwese mukomeje kwa natwe mu biganiro byacu byatandukanye kubiza gutambukana kuri Rwanda Media. Uyu ni mwanya mwiza mbangarutse kugira ngo tubone makuru agiye atandukanye no kuvugwa mu mikino no mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mwanya rero nta kindi nje kugira ngo mbagezeho, nje kugira ngo tuganire ndetse mbagezeho n'urutonde rwaje kwa ruhamagagwa amavubi yashane yaje kuhamagara urutonde rw'abakinyi bagomba kuzitabira uyu mukino bafitanye na Sudan muri Sudan, aho ikipe y'amavubi y'abanyarwanda agiye kuba acakirana n'ikipe nyine ya South Sudan. Ubwo rero ndaza kwangwereza uru rutonde, ese ni ekipe ifitemo abakinyi benshi, ese bimeze bite, intego ni yihe, ese murabona muha amahigwe amavubi angana ate? Rero mubane natwe muri uyu mwanya maze tukugezeho uru rutonde rw'agateganyo nyine amavubi ahamagaye, kubera yuko bafite umukino wo muri Sudan. Ubwo retour babonye ari undi mukinnyi bakeneye banamuhamagara bakamwifashisha. Muramwumva Amasura Mashya, amazina Mashya yaje kubagaragara nanone yagarutse muri ino kipe y'igihugu y'u Rwanda amavubi yashane. Ubwo rero mubane natwe muri uno mwanya kugira ngo mutaza kuba mucikwa n'uru rutonde tugiye kuba tubahereza, bagiye kuba bahamagara rw'agateganyo rw'amavubi. Ubwo bana natwe muri uno mwanya wo turi kumwereba neza, nimba urakora subscribe maze ukore subscribe, n'ubutarakanda subscribe ukande kuri iyo buto ya subscribe, ukande kunzogera, numara gukanda kunzogera bizagufasha kujya ubona notification cyangwa icyo bita amamenyesha, bakumenyesha kikiganiro hano kuri Rwanda Media, updates zimaze kuba zihagera. Rero kora like, kore comment wumve, wandike muri comment utubwire ngo ese ni uwuhe mukinyi ukimara kumva abakinyi tumaze kuba duhamagara, utubwire ese ni uwuhe mukinyi ku giti cyawe wumva wabuzwemo, ese ni wowe wakongerwamo, ese ni wowe wagiyemo atabikwiriye. Ubwo rero bana natwe muri umwanya maze tukugezeho urutonde uko rwifashe, uko bahamagaye abakinyi. Muri tayari mbagezeho. Reka duhere ku bazamu, munyemerere duhere ku bazamu. Umuzamu wa mbere yitwa Adolphe Hakizimana, ni umuzamu wa AS Kigali. Uyu muramuzi cyane, yakinye no muri Rayon Sport. Umuzamu wa kabiri yitwa Gadi Muhawe, nayo akina muri Gorilla Football Club nyuma yo kuva muri ekipe ya Musanze Football Club. Umuzamu wa gatatu yitwa Fisi Habineza wa Etoile de l'Est. Uyu ntekereza yuko aribwo yahamagagwa yo Fisi Habineza wa Etoile de l'Est. Ni ibintu byiza cyane. Noneho murabe tugiye kwibanda, noneho tugiye guhita twimukira ku badefanda, ku bakina badefanda. Nimero ya mbere hariho uwo bita Fitina Omborenga, akaba akina muri Rayon Sport. Akaba hariho Gilbert Byiringiro, akaba akina muri APR Football Club. Akaza niyo mugabo Jacques Claude, akaba akina muri APR Football Club. Hakaza Hakimu Bugingo, akaba akina muri Rayon Sport. Hakaza Nigena Clement Ewan, umudefenseur w'umuhanga cyane ukina mu ikipe ya APR Football Club. Hakaza Yunus Nshimiyimana, akaba akina muri APR Football Club. Hakaza Nsayimana Aimable, akaba akina muri Rayon Sport. Hakaza Emery Bayisenge, izina ntekereza yuko mutunguwe. Hakaza gose Emery Bayisenge, akaba akina muri Gasogi United. Hakaza Prince Buregeya, akaba akina muri AS Kigali. Ngaba abakinyi bakina badefanda cyangwa se bugarira. Tugiye kujya mu ba midfielders cyangwa se mu ba mediateur, abakina mu kibuga mo hagati nyine nibo tugezeho. Uwa mbere barangajwe imbere n'uwo bita Ruboneka Jabosco, akina muri ekipe ya APR. Hakaza Pacifique Ngabonziza, akina muri ekipe ya Police Football Club. Hakaza Niyonzima Olivier Sef, akaba akina muri ekipe ya Rayon Sport. Hakaza Ntirushwa Aime, akaba akina muri AS Kigali. Hakaza Benedata Janvier, akaba akina muri AS Kigali. Hakaza Kevin Muhire, akaba nariwe kapiteni w'iyi ekipe, akaba akina muri Rayon Sport. Hakaza Mugiraneza Frodouard, akina muri ekipe ya APR, nawe akaba akaza yahamagawe muri ino ekipe national amavubi yashane. Aya tugiye kubakina basatira izamu.
barangajwe imbere na Olivier Dushimirimana bakunze kwita Muzungu akina muri ekipe ya APR Football Club. Hakaza Harimana Abedaraziz akaba akina muri ekipe ya Gasogi United. Hakaza uwo bita Arsene Tuyisenge Tuguma akaba akina muri ekipe ya APR Football Club. Hakaza Nibiz Ramadan umukinnyi uri muri forome zirimo guca inkweto muri no minsi gose, umukinnyi umeze neza akaba akina muri APR Football Club. Hakaza Mukisha Gilbert bakunze kwita Barafinda akaba akina muri ekipe ya APR Football Club. Hakaza Iraguha Haji akaba akina mu ekipe ya Rio Sport. Hakaza Usabimana Olivier akaba akina muri Marine Football Club. Hakaza Didier Mugisha akaba akina muri Police Football Club. Hakaza Taiba Mbonyimwami akaba akina muri Marine Football Club. Hakaza Mubaraka Nizeyimana akaba akina muri Marine Football Club. Hakaza Bizimana Yannick rutahiza mwongere mu mwakira akaba akina muri Bugesera Football Club. Hakaza Habimana Yves akaba akina muri Rutsiro Football Club. Ese murabona umukinyi ubura muri no kipe ari uwuhe? Ku giti cyawe urumva ari we mukinyi wari witeze yuko yahamagagwa? Twizere Imana Onesme ntabwo yaje kuba ahamagagwa, ni benshi. Mbese ku giti cyawe urumva ku giti cyawe umukinyi utaje kuba ahamagagwa muri no kipe kandi yarabikwiye kuba yahamagagwamo nuwuhe? Andika muri comment utubwire umukinyi wumva ku giti cyawe bashobora kuba birengagije bibagiwe ubutaha bashobora kuzahamagagwa, cyangwa se uwo bahamagaye wumva atabimerita atabikwiye kuba yakina ubu ngubu muri equipe nationale Amavubi. Mbibutsa yuko iyi kipe izakina tariki 22 izaba ikina n'ikipe ya South Sudan muri Sudan. Mubyumve neza, muri Sudan umukino wa mbere uzabera muri Sudan, noneho umukino wo kwishura kuri tariki 27 uze kuba wabera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bwero reka twifuriza amahirwe masa kuri equipe yacu nationale y'u Rwanda Amavubi kugira ngo izabe yitwara neza, ihagararire u Rwanda neza, kugira ngo turebe niba yabona qualification yo kujya muri shani, dore yuko muri kandi byo byarangiye byanze, ariko amahirwe tuyategerereje ahangaha niho asigaye muri shani. Reka turebe nimba abasore basaza kwa byitwaramo neza, bazaza kwa bitwara neza ariya muri South Sudan, bitwara neza nimba bakurayo intsinzi. Bwero reka mbashimire cyane mwese twabanye muri kiganiro, reka mbashimire mwese dukomeje kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, reka mbashimire mwese twabanye muri kiganiro mutega amatwi mukumva abakinyi equipe y'u Rwanda Amavubi yaje kuba ihamagara bazagararira abandi, bazagararira n'abanyarwanda muri rusange. Bwero kategereza turebe ese Amavubi azabikora, ese Amavubi azabakatisha etike yerekeza muri shani. Reka dutegereza turebe. Reka mbashimire cyane mwese twabanye, mwese mwadukurikiye muri kiganiro, twese kugira byiza, turakunda cyane.